Zonet chung kwa te chibai vek ule Infiamna Chanchin Thar ilangai thangu 14 Sub Junior Boys National Football Championship khel zota ka Mizo player Zomon puya best player a thlan ani India Rama age level in elna 14 Sub Junior Boys National Football Championship chu amor bok nita in Punjab Sri Guru Hargobind Sahib Football Stadium ma final match a hian Delhi in base ne sang le ma sela West Bengal an ngam lova West Bengal hian an forward Sakni Kundu hat-trick goal mangin sithum fain Delhi an ne ani he match hian Sakni Kundu hian minisom panhina minisom sari pariat na le additional time minisom kwa palina te goal khungin West Bengal hian champion no moi an choi Delhi hi chak zolo ma sela zotlang veng player tha zomon puyan best player choi moina dongin hein elna a player mal che thaberania zomon puya hi a che thale Delhi tan hian goal thum khungin final an lu theina konga player tangkai bertejing ami ani tunai hian zomon puya hi Sudeva Football Academy a hian football journal a school luna zong Sudeva lam hian tumsak vekin football zirina ommeka hei wang hian he tournament a po hian Delhi ioin a khelani ani hian kum sangni somni pani atangin aizol grassroot a lutin sangni somni pathum somni pali season khan Reliance Naupang League season 2 a goals fa zotlang tan under 12 a khela akumle season 3 a under 14 a khelin kumin sangni somni panga January thakha Sudeva Football Academy Delhi hian aizola trial an nei lain he trial kaltlang hian a in petlinga Delhi a final selection an nei nuwa po tling chhauta zelin Sudeva Football Academy a hian hun amang chunzom ta zelani ani hian kumin April thakhan AIFF Sub Junior I League a tepo khelin player of the match a tepo thlanania April thave khan Delhi Future Star League a khelein hemitum po hian player of the match choi moina tepo adong ani Sub Junior Boys National Football Championship khel zota khi October thatop lamatang khan tranin Punjab in hein elna hi athleng ani Tugin Khan NBA season kalmek khelchunzom ni in game khat khelania Chanchin Clippers an ne Tugin Khan NBA season kalmek khelchunzom ni in Phoenix Suns le LA Clippers te anin machona in khel munam taka hian Chanchin bultan thajokin samthum pakhat somni pasarin quarter khanna an la a quarter ni na ero Clippers hian somni pali som pasarin an la vele quarter thumna Chanchin somli somni pathuma la vele ngalin quarter thuma Chanchin quarter ni an la a hemi nu hian quarter lina Clippers hian le thalngei tumin in khel borok po atang zual le a quarter lina hian anin khel tok le bok somni pare somni pasarin point khada sang jok chungin Clippers hian quarter lina an la rama Mase quarter lina hian poina an san fal tok lo awangin Clippers hian Chanchin an le thal thei talova Phoenix Suns hian za som panga za pahnin LA Clippers hi an heta ani Chanchin hena an chan thainan hian an player te an khel thatlang le a Jalen Green a minute somni pathum chau khel chungin point somni pakwala ya thok chuaka point thok chuak tam berniin rebound tumthum le assist tumthum anei tela ani ba ka hian Grayson Allen an point som pariat rebound tumthum le assist tumli nein Royce O'Neal point som pasari rebound tumli le assist tumni aneya ani ba ka hian Devin Booker point som ni pali rebound tumruk le assist tum sari anei telani Suns lama hian an player zinga point som thok chuak ling hi player paruk lai anom Clippers lama hian point thok chuak tam ber hi Ivica Zubac niin point som ni pathum a thok chuak rebound tum som pakhat te meu nei telin assist tum ni anei tela Derek Jones Jr point som thok chuakin rebound tum khat anei tela Bogdanovic point som pani thok chuakin rebound tum li le assist tum nga aneya anni baka hian Cam Christian khel thabokin point som pasari rebound tum ni le assist tum thumaneya John Collins point som pathum rebound tum li le assist tum khat anei telani naktuk zinga hian NBA season kalmek hi khalchunzom turania game som pakhat lai khel tura ro man ni in darnga le achan vea Magic le Celtics Wizards le Cavaliers anin machonanga Daruka Spurs le Rockets Nets le Pistons anin machonanga Hawks le Raptors anin machondon bok Daruk le chan vea Heat le Hornets Bucks le Bulls Grizzlies le Mavericks te anin machonanga Timberwolves in Jazz an machondon bokani Dari le chan vea Nuggets le Warriors in machondon bokin Kings le Thunder anin machon bokang Tennis mga in elna sang te chu khalchunzom zer ni in WTA final khelme ka po amor bok a hnai ta hle Tennis mga in elna sang te chu khalchunzom zer ni in heta hian WTA final sa semi final an machon tu te po an chiang ta a group stage round nunga seeded number 1 Arina Sabalenka in 7-6 6-2 in straight set in
US Star seeded number pathum na kokoga fan hea group stage match danga hian seeded number pangana US Star Jessica Pegula in seeded number parian na Italian Star Paulini 6-6-3 in straight setin ane ve bokani ni jana in khela hian sabalen ka le Pegula te hian an king puiten hea ani pani semi final kan mu chunjom tur ten bokin semi final hian zan indare le chan vea Jessica Pegula le Rabakina te anin machonanga darko le minisomlia arena sabalen ka le anisimova te anin machon don bok ani tennis manga in aladang Mosele Open lama quarter final khelzo ani taboka quarter final a hian Sasko an 6-4 3-6 6-4 in harcha takin French star tabur apaltlang shama semi final line vokai Italian star Sonego and German star Altmaier machonin 6-4 7-6 in straight setin nea US star Tinan 5-7 6-2 6-3 in Bultan thalo zok ni chungin Italian star Berrettini ale thalani Cameron Nori point 4-6 7-6 6-2 in khel hau tak taka French star jacket ale thala semi final line vokai ti hian semi final a chan indariat hian Cameron Nori le Sonego anin machonanga darsom le chan vea Sasko le tin anin machon don bok Hellenic Championship lama quarter final khelzo ani taboka heta hian seeded number pakhat na Novak Djokovic han 7-6 6-4 in straight setin Portuguese star Borges apal planga German star Hanfman an 7-6 6-4 in straight set vekin US star Giron anea Italian star Musetti an 6-2 6-4 in France star Muller anea Musetti le Djokovic te hi champion turarin kaiberni in semi final ani vokai ta ve ani baka hian US star Korda point 6-3 6-2 in quarter final match ha Kesmanovic anea semi final line vokai ti hian semi final match ha seeded number pakhana Novak Djokovic chan zanin dare le chan ve hian German star Hanfman amachonanga darsom le chan ve a US star Korda in seeded number panina Italian star Musetti amachondon tabok ni zan khan Europa in elna then khat khalchun zomania chuta chuan Crystal Palace le Aston Villa ten an king puiten ne lain Nottingham Forest 0 an chak zaulo ni zan khan Europa club level in elna then khat khalchun zomania chungzinga chuan Europa League ka English club Aston Villa in Tel Aviv mikhwalin sini fine Aston Villa hian chaka gol masazok hi first half additional time minisomli parukna a yan masenan akhung niin gol ni na hi second half minisom nga pakwana a forward Daniel Malenan penalty atanga akhung ani Nottingham Forest 0 an chak zawlova Stamgrass khelmola lenglutin gol khung lavin team pani te hi anin ne tok ani nizana Europa League match in khelang sardanga Red Star in sikhat fain French club Lille an nea French club vek ni sport lomin an mikhwal Freiburg laka gol thum gol khatin an klom Portuguese club Thar FC Porto an chak zawlova Utrecht khelmola gol khat ve khungin anin ne tok Scottish club Ropui Celtic po Midtjylland laka gol thum gol khatin an tloma Spanish club Celta Vigo in situng fain Dynamo Zagreb an ne thunga heti lai hian German club Stuttgart point sinhi fain Dutch club Feyenoord an ne ve bokani Scottish club Rangers le Roma in machona gol ni lutin mikhwal team Italian club Roma hi sinhi fain an chaka Spanish club Real Betis in sinhi fain an mikhwal France club Lyon an ne bok Europa League khel ani baka hian Europa Conference League khel ani boka heta hian English club in Lan Crystal Palace in an mikhwal Dutch club AZ Alkmaar gol thum gol khatin an nea Crystal Palace ta minisom ni panina la Croixan gol masoi khungin first half additional time ma Ismaila Sarana khung bela hunchan vea Crystal Palace in sin hi fine man ruai second half ero Alkmaar lam hian gol khung masain minisom nga palina a Mitch Nance mangin an sipuran su thena beise po an nei sang ma se minisom nga pasarina a mateta siam sakatangin Ismaila Sarbokin Crystal Palace gol thumna akhunga Goldang Lubel Talavin Crystal Palace en gol thum gol khata ne na changin phu takin point thum an lo chuak zan ina in elna then khat khalchun zom le tura omboka chungzinga chuan Spain League Sangver La Liga a dar khale chan ve hian Elche in Real Sociedad an mikhwal dona dar khale minisom panga Serie A matcha Pisa le Cremonese anin machonanga zan lai pel dar khata hian German Bundesliga a Werder Bremen in Wolfsburg an mikhwal don France League 1 dar khale minisom panga hian Paris FC le Rennes te anin machon don bok ani English Premier League club tal buai season kalmek Premier League la chakmi lo omchun ni bok Wolverhampton chuan Boro manager Rob Edwards lagluan duwa ma se Boro hian an team kai hruai tu hi an chhuap hal lo na sa a Edwards hi Boro a contract nei lai ani awangin
Wolverhampton hian boro hena dor phalna anlak masaka trula tichon Wolverhampton hian boro hi an dor ta a mase boro lam hian Wolverhampton be seina an thamral tirta ani Wolverhampton hian tuna manager het anla nei dawa Vitor Pereira kai shoina hnuaya English Premier League season kalmeka match so ma chakni mel an mulo hnuin manager an bana manager Thar an zong mek ani Dutch club tha Ajax point an coach John Heitinga an bana season liamta Liverpool English Premier League an champion na konga Arne Slot assistant coach hian season kalmek chandona Ajax azoma ma se league match som pakhat atangin chumnga chawachak puya bese aphak le theilo awang hian kumsomli pakhan mi hi Ajaxian an banta ani khati zong kha tun chuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak thei te chu ani e